Gilat jingirap saya gi pajba ki waduk ki kuk chiliang sam chiliang to nei dau wa hagini ki por ki wadep chadin bon sen jo sao suk i ha kwa wa pusnyao hai por lekchon chi sen sansnem wa mi kita gi lidar ki wa wan hagi chnong ki thau ki wa penbai ki wa yalam baklai i lani ki wa control lani ki wa bat ye kata ke bor haji ye to wa i kam ki pajba wo yo jmetoi tagar wo te gini ke jinglai luti ge yong i haji ye to wo gini ke clean politic campaign ko ilai ne ke wi ke chnong chakwi ke chnong ko wo hikai ne benta ha ko pendo pendam no ya kini ki lidar da ko i u hikai ki pajba ko em kata ke jinye to kam ko marmet wo i ki nong mi khmat mboi lai di na ki wi kita ki bor ha ko poi chai ki nong mi khmat bon sen ke jing kwa ke jing trang ke jing ang not yong i pajba ko yo ya ke jing mentoi na ki nong mi khmat ndai ka madong wa em gini ki bru perdi leni kita ki dalal kini ki leader ha ko wa u kso leni wo control ya kata ka hok man bru ke long bru yong i kamte dado jing mentoi i ha ki wo bon giliang kebenta wo pra he jing to wa gini ke lat yo kam yo jam yong gi kon kenro gi yong i hapo yong gini ke district gi yong i lada to aga kam sarkar lada to aga kam private yoi wa em gini ke jingdo jingkermen lani ke te ke jing snyao do men sim ya ki kon ginat ki yong a ki yong phi gwa pure puthi ha ki kerdan go pher man adep yu pure puthi myo ki myo krei penban go ha kwa u emmi ke te ke lawai go dom yong gini ki kon kenro ki yong i ki wa ap khmi ki wa yo luti ne benta ha gwa u yo i ya ke kam ke jam go biang kar wa ngam tang kwa wan penche ha kini ke chnong yong phi wo bon ki kon kenro ha kini ke chnong cleariat kwa emmi ki kerdan go pher ki wa da apply ki wa da apply kre ne benta ha go yo i ki kam ki jam ne sao si i wo wong wo yo i wa kat kauman kate ha po yang ini ke distrik yang i wa gani ke jing yo kam yo jam daman go kate ke jing ya daya thet lani kate ke jing ya khayi ha go i go do ki kop chiliang sem chiliang msnao em lat mem snao meluti lani msnao poi thong di ha go yo kam yo jam nei bha da daya ka ha ka dor go he ye ki post beyond da daya don rulak nyaulak ha ye ki post ld ki grade 3 da daya do chipau khadarak nga phi ki wadok imyo paisai ha go u thet ne menta go penyo kam penyo jam ya ki kon kinat ki yong i kat wa kam te em gini ke jingdo jingkermen ke jingdo jimen sen ye i ki be ki pa ha go pen start penang ye ki kon kinat ki yong i nei dau wom yo kam yo jam te kat wa kam te gini ke jing yo kam yo jam ha ki jing klam ki yong ana go wi go dor bar cha go wi go dor bar i memu thmu le ni memu kulari ha go penyo kam ya ki kon kenro ha man le ki yung ki sam Henry ido gani ri wan rai ya gani ke jingkular wa uman go ke district selection committee go khoj ko yo kam yo jam ki khon ginat kyong i kar kam ke jing stat kar kam ke jingla kar kam ke jing em kardan ge yong ki to wo ya lam baklai ya ki pajba nong chong chnong ha go wan i chagi yong ki samu kular yu thong khi tong kre digi hajar ngot ki khon kenro ki wada pass ha gi yong ki sam ne ki chnong ki thau mi i wo thong kre wo ro ki yong ki sam henrei lenim ye i le wo kular henrei iu ong ni wa kani ke district selection committee ki yong i ko man ke thau ekam ejam ko mat i ke te ke jing wom lai bai ke jing wom lar ti ke jing wom khoj he jing ye to ke thung kam tung jam iu pen khoj pen jing ri ka ha ko ki khon kan ro ki yong i yo kam yo jam ki kat kam ke kerdan le ni kat kam ke jing la ki ki phai chakini ki private sector leni gini ki private company ki wo bon ki wo wan hapo ki district ki yong i henrei i katwa mani kite ki wo mem kite ke kinong chna ye kite ke lat guluti leni punyo ye kite ki but ki mudia go yo kam yo jami katwa kam te bon ki khon ro ki wo un serwa chwa chanen he jing ye to wom yo kam yo jam gi te kini dari sekilangi ha kawa daya kelam ha dukan ha yukudo daya kelam ha rotpai daya kelam ha gubon gimenta gwa i kam gi pajba yo lad uhm henrei mjoem ki wa kulam leni ki wa u penche wa i
UMK mu yoi ya keni ke jingyok kam yo jam ko dap ko biang leni ko lai bai larti khnang wa uroi uku keni ke constituency bat ke district hi urok wi